Okey. Lagi yo, lung anu banyak cerit, memang gua anu banyak cerit, anu banyak berosa. Tapi ya bushi buntu pe. Orang perkenan orang ketanya orang Islam, orang Muslim, baik dah kerja pak kafe. Nak kalam video rana kirim lega obdum. Rana nak pegang haid dah pegang kerja le pak kafe. Makaji pekerja kafe. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wawa Syiralun Bandung. Jadi pakon si dia banganyan handi jauh video apa sih? Na di komen lagi han ba YouTube lon na di komen lagi. Dipegah dalam YouTube nyanji kena preh apa sih? Kena preh apa sih? Yang melambaro apa sih putebi video sebab kuji. Namun tuan inohat han digit belah. Dalun komen lomba vlog Facebook ji kan. Nalun tamong han digit jawab sih. Mampu preman nasi bungkus. Preman nasi bungkus dijak mob abusi. Hana itu pu abusi ino mensaboh Aceh kuyo-yo. Jih tu lah mana raya babah mentong ubi peluk kum. Pelung bertampol lah mau keji yang videonya. Lain ulo. Baik dia perak bung tegai-tegai. Ke bangsa Aceh lun. Lun hana gelak urung bong-bong, urung ugoh-ugohnya hana gelak. Paling luat bagi lun. Karena katanya urung Aceh, urung Islam. Hanjit kabu. Hanjit kabu dan hanjit ugoh. Baik banjit bahasa Inggeris si krek dua krek nyan kajak pugoh dro. Pugoh dro ngana busi. Ngana busi di sini yu pugoh dro dia. Kuna kalon pane how high his level. I wanna know. Pelung bersampo tigam babah peluk kum nyan. Baik habar ya hat. Lain ro. Pelung bersampo. Baik wate pegah haba, wate marit, bumupat ujung, bumupat uram. Wate pegah haba. Menyohana jir di pegah haba. Telepon kena ba abusi, nak kupurno. Nak kupurno, pagi bancara. Katanya tak komunikasi dengan orang. Kibancara katanya tak pegah haba, kibancara katanya tak lafazkan di saat katanya tak pegah video. Pakai konsepnya nurung bangai. Di saat tak pegah haba jika katanya tak pakai konsep tak kalon nya urung bangai. Hana jenius pikiran. Ka busi mana-mana hana pakai konsep. Hana istilah konsep babusi cok konsep pupo lembaga gede hana pule konsep. Lamule mandum bermusimpan. Hai Ria Fadilah nyulun harap video lu nyu bukan nonton. Lain uro. Menyohan ajit pegah haba, menyohan ajit komunikasi dengan urang. Murno ba abusi. Nyo tiagamo carong dathat ule urang. Cukup carong ule abusi. Super genius ule ya. Cuma lun boh dro sagai hana lun petimang kepandaian. Konyan yang pulelun. Yang pulelun bangsa Aceh. Berteploh pikiran. Bercarong untuk tasmiki ke masa depan bangsa. Kon tajak mita ugoh. Kenyamunan Syiralun Bandung. Baik jak mita ugoh. Menyupulai pegah haba. Hana istilah haji tulis konsep. Hana payah konsep konsep. Untuk tak bahas si pupu je hana payah. Bulan mulai bit-bit. Benar cara untuk tak pegah haba. Benar cara untuk tertarik bangsa Aceh. Benar cara untuk tanah sehati bangsa tu. Baik dengan konsep tak pegah haba. Ote pegah haba. Ho Malik Mahmud. Kepu Malik Mahmud. Yung tiagamnyo le ke pegah haba. Baik dengan Malik Mahmud. Malik Mahmud high level. High levelnya lawan Nabusi. High levelnya lawan Nabusi. Konka high ria babah peluk kum. Yang na ke babah yang na ria. Kayak picarong-carong dro, kayak hayu dro, kayak action dro ke, mutoh dro ke keluar nang dro. Ilung jong dunia ino
ujung dunia tinoi Kanada tinggal. Hanali dunia watuh kabih. Kutub sagai. Kabih ujung dunia inu bak lun tinggal Kanada. Ikah tinggal nan di Cairo pun di Qatar tinggal ke. Kajak perak bung ka kerja bak di swasher bagi arah pingan. Yang pegah long you telepon droi bak busi mentoh menyuji hana ji jauh na asisten ji mentoh lah. Asisten pukul mo ke. Buat ke karah pingan ka kerja bak restoran. Ka perak bung ku berea. Gaya kah nyam hegam ube kelun tegai. Ube uke busi sagai label kah ya. Ube uke busi nyo hana uke busi. Ada mesang na uke busi kan. Dia dah busi pelemah ube uke. Kita hana label kelaju. Tang di bayar gaji bak di swasher dengan ya. Jadi kayak sebut nana busi untuk pegak video lafazkan nama busi supaya viral. Ya. Nyo hana kesebut nana busi hana viral hana soturi kah hayagam. Hayagam raya babah. Babah raya. Nafahep. Empunyung lagi empunyung bui. Kayak perak bong ro ke. Wate ku dengar haba ke Bandung video kah pegaknya hana faedah membacu. Hana makna membacu. Karena apa kau lun pegah hana makna dan hana faedah. Di segi pembicaraan mentong. Kau nurung cerong nilai, urung bangai nilai, hana guna. Hana guna lagi kah pegah hai Ria Fadilah. Lain uro, murung no boleh bak busi. Lembu ya busi. Nah, bak merangkason laki lembu ya busi, lembu ya busi. Telepon kena. Nak tak komunikasi tigo, nak tak pegah haba tigo. Kukunu cerong, kukunu dengar tigo. Oh na kepandaian kah. Boleh ke pegah apa bahasa Inggeris dengan lon, pergi cik lon layan. Ya, jadi baik ugoh-ugoh hal katanya, tanya bangsa Aceh, bangsa mulia. Baik ugoh katanya. Nyampi di bawah luar negara ke nyan haigam nyan, dengan biaya mahasiswa. Bak sipai Jawa ke Pejuh Peng. Bak pemerintah Jawa biaya siswa ke Pejuh. Man bate kaprak bom, kapajuh jalur, ote kapajuh jalur, ote katuh kapai. Mampu dah pegah ke hanu mayak bangai. Lain ulo bicarong ke dia becut. Bicarong cara semiki. Bicarong cara semiki katanya. Baik peraknya perak je. Hana guna. Dia ada perak. Hana faedah. Ilun ku perak, ku bertanggung jawab. Dan solom yang bertanggung jawab. Yang kali lun hujahnya, yang kali difitnah ke lun. Lom mesti dua manusia. Sobi bukti. Yang tuduhan-tuduhan macam-macam kelon hana. Kebi bukti laju. Menyelon na bukti. Na bukti sep syarat dan na saksi udip. Kon bermakna lunjak perak bong kan. Kon mayang-mayang businya. Ku goncang Acehnya. Nah kedepu. Dengan lun pertebi video. Urang Aceh mandum kaji news pikiran lagi. Kacarong. Carong bak sengki kagedri yang toh ulama zalim. Yang toh penguasa zalim. Ya. Malagi draw ke pegah haba hai Ria Fadilah. Ho tujuan draw ke pegah haba. Yo semoga draw ke Ria Fadilah. Semoga draw ke dalam videonya bukan nonton. Menyuka anak gam. Katulung balah sabuh video kelun. Tanya ubah lagi tamu pantun hana pupu. Bak pantun kena abang betung ngendik Maria kan. Tanya ubah tamu pantun 2 atau 3. Kena kalon ho level kah. Oh na high level kah. Baik wate kaprak bung bak video na. Mulagi sang. Alah hai apa syam bangai. Katikat ego-ego gila gelong ke pegaba. Katikat ego-ego gila supaya wate kelafaskan baik dipo ego. Menyemantong ego ke pegaba. Jadi hana makna. Maka peglih ego-ego le. Yang menyuka gelih ego berarti ada kepegahnya kabarih becut. Yo ego hana kesikat wate kepegah ba di po ego ba go. To dengo. Dia hing ego kah? Dia cum ego kep kah? Alah haria bangai kilo. Yang ba YouTube lon yang kali ka komen ya. Kali lun balah komen balik. Kabalah riak. Menanjit ba Facebook draw ke ba vlog Facebook draw ke ya.
Mandum nalun komen. Kabalah riak. Ilung pulih dengan kah. Kenakah yang pubruk-pubruk lun. Kenakah kabugah lun. Punan hansip protein kabugah video. Ilung lebih protein. Protein lebih lah mulai abusi. Jadi lain bro. Baik telah kapang apa. Label kah. Lipih. Lipih tak mentong Ria Fazilah. Lipih tak label kah mentong. Hana sebanding dengan label abusi. Kon lugoh abusi pegah habanyo. Kon bung dan kon dusta dan kon tekabu. Lun pegah habanyo. Menyo haba kanju ke pegah habanyo. Baik pegak-pegak video le. Baik fitnah-fitnah gop le. Dan baik tuduh-tuduh abusi le. Yang kalau ketuduh abusi. Kepegah masanya abusi blog Facebook kah. IPG from Canada. Nyan kepegah. Ya. Kepegah lum payah aku murno pu. I have to learn IP, you said that? Halah, apa abang ai payah aku payah lah tio. Halah. Yang thang ke kan? Punya sempat nalun ni ceh kan? Udep-udep ku kutut ke. Kampung-kampung ketika sama ke. Punya sempat nalun dia ceh. Baik kapake lun yo ku lung wo kena waceh hanayo. Demi Allah, demi Rasulullah lun pegah banyo. Nyuka dikun ate lun wo. Nyuka dikun ate lun wo. Hana lun jak tui 20 ribu dro kerja kapreh lun. 50 million dro kerja kapreh lun. Hana pupu. Cuma lun kalau mati lun untuk jakmu. Dikarenakan menyulung wo bangsa Aceh. Imu tak sebeg dodo lun depu. Kon hana lun depu. Jai tak sokongan ka Alhamdulillah. Jai tak ka sokongan ka abusi. Benar ke depu becut. Yang berkon tenak abusi hujah abusi. Yang berkon tenak abusi fitnah abusi. Alhamdulillah ramai ka yang lakem ba abusi. Karena ka sadar ka ditupu do ipu maksud abusi. Jadi Haria Fadilah nyolun pesampo ke kah lain uro jak muruno ele bah. Punya bah murno ele. Menyo hansip biaya ke pegah balun ni bino. Namfum. Halah Haria Fadilah onlung fikir ke kah cukup bangai. Cukup bangai watelun fikir ke kah Haria Fadilah.